February ni som pali sang ni som pakwa news update ta ai muang chun Tualkhanlian Khuptong kum som ruk palimi son of late Liankam mata Tuițhaphai ya chu ringa a le atil tan pe kanya tuhai kuthnung tak amani thi lawa umran ni ma hi ringa a niin atilan tan pe ka nunrawng taka thatani chu Amiruokchu hi morgue si ni nungen Imphal post mortem khom tho alone ta chu zawa chun CCPur District Hospital morgue si zing niin police FIR file ania vawisun chena man police hain manan la leino leia hingang vawisuna mi puilam hrawna hi rawt niin nei hrita Amiruokchu MP election hmabak la ani tak leiin District Magistrate in CRPC 144 lopung ta bok le lam hai chu antum no dan angin tidim ro ta in thoka asuka an hung chu traffic point in thok ti paimuk ro ting in kir tiran ne vawisun sipaile police tam tak an leiin hi an lam na hi in norbuya hlim tuk ti chu inkhom buina so sang talu hri ding aum no bokane